Ulat buha panamon na namaurda Yesus Kristus naigikan ati da bata paraga bali ta acara pamaringo ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Bada di pak babaca ya na renungan yayi malakata habayang. Yagam umauri huhu anamu bama kahuru karada tahagamu bama paoha pamalang gaya nangaramu mulana au ka dika mauri mapadikanya na awang uya kana tana mawulia bolu dabana na maingu tapintana yakanya makigaya huhu anamu malang mu ka mauri bamu pawa rad agama haingilat do haingilat tak terakhir ya mauri buhang mereka parangu ya na pulungum woga makanamu pengu menyakat karaka piakuna bamating ya bamarangu ya na pulungum dan kamamaka bampahalaku ya tamurukuma mula na imur Yesus Kristus ya kak dikanap manima di matarubani bamabuatu hailang. Amin. Ulda dibuha na renungan da duta terahinaya tak dekia walung ta buku renungan wasiat na judulna na paoya paangungo walungo ta kitab Mazmur kawudu hangah tilumbul tilu napa petadada ia kadika nak bajaru haingi namawina na linguna hupu makalungi manga napa ege ati ia ka da moruku pabuhangu dama puul dadongo Mazmur hangah tilumbul tilu bajar kawunga. Ulda dibuhagu anya na anak reja ta kota bakulu nama tubuh kabokahu na kaboguruna na kareja nau na tubuh tak dalu pabuhang pana paoya paangungu taulina baikang katau bua mahina dinamai takareja nau dia ka tagara ulap bal na takareja dah kaya telima dah hima ya taaba dah ragaya dah pandewi danganya manga dah paloga mai danganya pada paloga mai danga pangalanya wengu aplikasi chat napa oya paangu takareja nau dia ya napa kali panewina nakabogurna lapa baaingu uli dadida mabuhang papakiri badalo pakareja nau napa oya paangungu napa buhangu ta ulida nama merang nau ba di panewi neka nama tuluhi na Mazmur yayi na Mazmur yayi Mazmur siare duna da Mazmur siara ia dapat kali ludu da talara na tau Israelu bana kadekalu bana lo pakareja ta Yerusalem talara palina na dangu nakadap mapadibakungu na dangu nakaraga mapahabarungu na kelangu na parampoku na mapayema talara taka baay balinya nakahaingu ya ka napabuhangu da taulda nabihaka badhalakunya na mabuat panatelaku uli buhagu bata da di ka katau kareja takareja da ainya na daitu tidunguda kata paoya paangung karaka piakuna
bana dadi dia ka bana tubuh na pabuhangu na umakareja na mabakulo dapa ay mangu arti na dia ka nauda na binuwaingu tau mapagoro-gorong mapamuhungu taka dia paka ana umakia na kareja mo biha bana tubuh kabokahu bana bakulu mula na baaynya na pauya paangungu baaynya na pabuhangu. Amin. Malakata habayak. Hiliyagam umauri niya mahuhuan mo ba mapamalanguray hugiya ng araw mo. Mga meka patingi paranguya na lipulungum. Woga makanamu kalua kampi kumaka bampahala ko ya. Kapi ko ay kinya na pauya paangungo takaboguru. Kay kinya na pabuhang mata ulima. Dang ka na tubuh kabokahu nakaboguru ma. Duma na padiduay na nangaramu tapintana. Mula ni Mor Yesus dia kadikanap manima. Amin. Didnaw naka ulad buha na renungan rahinaya. Abi bulakinya bami like, subscribe, jika bami pabari niya taulimi. Jika tau minaw ka, mera ka ina ka bami mga padeki dumami. Bami wewarnya na lipulong na Injil. Nyami jika na yekabe. Mor Yesus na wagi mi way maringurayhi jika way malalalanga.